Akrunti ena abua koto wenya etire agro bebre no ayana enye ena fo fansusu dodo na no so ede ohaw ene enoma bebre ena eba aje se dodo na susu sem nipa de nka wote wono mo anu no nkwana nkwaye wade wu chia nkofo kuo na wo mu kasa sa emprempren na wo mo kasa we ne no anu no enya fe na mo ba be fa mo ho ayonko to the sense afi de wo be ka wo suma sem ede atwe no ama wo no so aka ne de ede atwo na ebusiafo ene de video bi aba be pium wo mapono eso na ne video no emu na just a short video na video no mutimi wo se abaya bia ono ne yonko ne aye ntokwa pa kiti wo mo etem na eno ena tese nchemu a every video no mo eba etrese abaya baako ene ne kanchema wone ne boyfriend ekokopie mu ewo hotel bi atese hotel no a wo mokoko loge ye ewo hono mu na atese wone ne boyfriend yi etete wono mu atese wone na ewo hono mu na oye na dis me kanchema we de me basesi ya na ne ye be ye no ya ye anasa me de me twa me ho aba sesia na eno ena chese wo free dem hono mu a wo koye na obi ni bebi okoye ni adekodi a okokoko ye ewo abontin wo baye na wo bebe dru hono ma hotel guma wono ene ne boyfriend akologi in ewo hono ma chese wo mo eba besepesepe wo mo agege wo mo so no obaye na chese ne kanchime egutu oba foforo eso na won kono so oba kura chese ne kanchime egutu so wono ankasa ni twetwomtwo ne best friend chese wone ne cancel musem ne best friend na wone ne ko eba ne best friend na chese wone ne eto ensa edide chese wone ne yimi bibia abaye yi wono na chese ne boyfriend egutu eye ne so ne chese sumunsa mo obi ansi enti na se kwa ne dem sa ne womo ekwa eno se ne mememe bro mi yonku ya na de ne ma meri eka womo etiri ebo ne ntokwa pipe eko so ewo na ebusia ko menko show video no ba ne ba e beto aso na ebusiafo se we de mama hu eye ebi ase nudity kakra ebe mu wo bia ye bebi ntina na ase unu se na ase toy emoji bi eda eye eso na tese bia ekoso no na no na tese amadudo na kase de bi ni yonko no wanya de se wa wonim se madam for asumesi ene ne boyfriend aba be pie mu hotel ase na wa usu timidi ntete etimi ekọ na wo shema wo yonkunu epie na wo kwahye hono na utimi kokofa na adria wo di ho agro nsusu na nsusu di agro ebi etweye na ebi no nso eka se emema die de bi chese adie bi ombo hu wo skirt mu bia no just wo mo ebe kakwa kahwe na wo bia susu ampa wo no wo girlfriend aba be pie mu hotel eba ne sen na so oba foforo timi ba wo no ma wutimi ma wo re free wo so wo obi na ba ye etimi wo gutu ni subu pa jejejeje esepe wo ma wo etimi esanu ma no eyeye eti dudu na kase ndabi emema bi no eni subai na abusuafo ebi no so afa asemi in a different way se ndabi adie we die wo be kunkra no wo ba mpia wo pie ye no wo sheda ena o sheda ko ka che ne yonko ne se bia wo mra hono na enunti ena o sheda ne yonko no sheda ko ye se ne be ya obetimi anam so ejina so na ne watimi akasa ne no anu tinto time no wo agya no wo abie esanse watimi afa me yonko abia ena de biem ena wuntimi ayenti dudo na susu se eye planting ena abaya no o sheda ene ne boyfriend eye na dafu no sorry eye say de be ya wodi ebeja ne boyfriend because it me ma say adamfo no bitimi akase madamfo ene ne boyfriend ko baby enutimi kwa tete wo mo atwen bra me friend ni ebe free ni guy ni chen na makona me na kwa de bi dudu na susu say eye planting na ebusiafo mention bio na so eye planting na adenti na wo no wo boyfriend wo hono eden ya na eden ono na bebe pe wo ena wo ena wo
wudi tu mo se ampa me no obetina enti wo hwe na so woni ne entimi entina ebiemu a eno so ji so wo plan ya to the extent so wo kofo bu foforo embra na ye no wo boyfriend memeda ansa na wetimi enyina so edina so aka se woni ni age wo na wudi tu mo enti so ahwe na se mo hwe na wontimi nsa nto eye relationship ni biemu a ena na ne se ye kasa obeka che ne se me na wo bepe me kamanya tuma kenya de se mpna twe betimi akoso se me se menti waso bi aka no de enya no a no ba ne sen e na gise utimi efa in a different way e ko trape eye be ma no ansana wenya enyina so e de egina eye eso e de eja no sa anamontu a abaye yi etuye uni se eye no kwanso a eno no anam na so se eye ampa enso ese wone ni yonko no e na e plan eye edia Nenye no yonko na so jitu mo se o so ebetu sa anamo no den e na obetimi aka ede afa eye no na abantie ya wono so no ho akwakoka edwemu yi wono so den na obetimi aka ede afa no se obi aplan se wone ne girl on na nadamfo ebe aba bedu boni a won so no no so wo ba ye ne je wono so je ne tina wono ene ne ekọ eye empaso agwo na eye ne kwan so ana ebusuafo same way na me de abaso mo se so betimi de wadwencha wo fa ehun ababetu eja wo ne se eye ma ena ye wo mu atamfo enu nti ena okokoti ni yonko no echi anase eye ade a wo mu eplan ye ena wo mu eye se de be ye wo betimi edina so ede eja brema no fa dwenche no ebetu ja e wo tuma gen age comment section na ebiomo so like videos na share e wo all the social media platforms eso ekes kapa enemy desene ye besan edi ehia ebi maka